Chibaivek ule tun trum chu MLA tanga ban na thelut tu te chungchang le ZPM MLA anga kan ngai kumsang ni som pariat in thandona ZPM party in Election Commission of India tanga recognition an mu man tak lo wanga independent candidate anga nomination file MLA a thlantlin tak ten ban na an thelu ve angai donem ti te toite in soi chaudon te ang Kumin MLA in thlantur kai hnoya MLA nilai pahni te chuan ban na an thelut to a chungmi te chuan party dang an zom ve ve don thu an soi to bok MNF minister ni thin MNF atanga ban tak siha bial tu MLA nilai Dr. K Beichua chuan nimin October ninga sangni somni pathum khan assembly speaker pularin liana sailo hnena internet kartlangin MLA tanga ban na a theluta hi assembly speaker chuan lo pom sak halin voin October ni ruk sangni somni pathum khan assembly commissioner and secretary pulal masroe zote hnena ziakin a thelut vele a voina ban na a thelu na hian Dr. K Beichua hi Mizoram BJP hruaitu ten an troi oma zanin hian BJP a lomlu tura ruaman ani thu chanchin tharlama te kan lo hreto anga Dr. K Beichua hi kumin sangni somni pathum MLA in thlan pui lo om tura BJP ticketin abial ngai siha biala hian ading le don ani banna a thelu hnuwa thuthar thedar tu te akomna a Dr. K Beichua chuan political party engber nge azomang ti uluk taka angai tu hnuwa BJP zom chu atum tak thu asoi ani BJP en kalalut lova kalut don chawa nimina khan bana chu ka thelu to a speaker hena speaker in min pom sak to a chu pom na poron thon thlapa wanchon kha copy hard copy kha commissioner karon pe ni chuan ka ban ta ka chon ne political party khuyange ka omang ti hi ngun takin kang ken ngai to a chuta chon BJP hen lu ti la thange kate ne ka lu chan tur chu engemo lu chan neya lut ka ni tiro kha chun riat ka du a pakhatna chon kan riat angin BJP sarkar kum kwa kan mu to a performance tra ka tia India hi khovela superpower ada theni chuwa chon ro pui ka tia panhira chon Indian economy hi nasatakin he kumkwa Modi sarkar chung hian a choi kangin ka ria pathumna chon tun sarkar Modi sarkar hian North Eastern states te hi min ngai poimo a tin nam nu fual de te tribal kantiemo community claim zo katepo hi Modi sarkar du sakna kandongin ka ria a chu wangchon thra katia atobra chon India central government politics hi BJP hian ala dominate zel karing boka North East state te po here on dominate to a chu wangchon BJP kum engemazat hi chu central akon alalal karinga chu mainstream a tel nge chu kadua BJP hi zom turin decision kasiamani October ni thum sangni somni pathum thole ni khan palakbial tu MLA Puketi Raukho Congress MLA ni lai po in speaker pularin liana sailo hnena banna alo thelut to a ani hi MNF a lomlu to ni in adin na ngai palakbiala MNF ticketin ading non le don ani chuan Congress a primary member kanina te in Congress a MLA kanina te tuna khan banna le kha ka thelu fe kaniti kansin Congress sarkar ni ring do to long le MNA fe lu ta chuan mi ba ka part na ma som te awam ji chu kan kia dangin Mizoram state ama akal dan te tin Mizoram sarkar na lung siang to te
lo dal do te atanga thivin party malina sarkar na asiam to chuan tram hi tum som an kal ngi ne ya tuna MNF hian nga MNF sarkar kal me ka te an tram atok to na a tram hi ni an election zone do na ni ti hi mi zo mi pui zong song hunan le thilta ani a kumsang ni som pariat in thlan ma a ZPM party in Election Commission of India tanga party recognition a hmu man tak lawa wanga independent candidate anga nomination file angai taka wangin ZPM MLA anga kan ngai independent MLA nita te po hian October ni thum sang ni som ni pathuma Assembly Speaker Pularin Lian Sailo thuthar theda tu ten an kom truma asoi angkha ani chuan ZPM MLA nia kan ngai independent candidate anga nomination file a tlingta te po hian MLA tanga banna an thelu ve angai don ni in alanga October ni thum sang ni som ni pathuma thuthar thedar tu ten an kom trum khan Assembly Speaker nilai Pularin Lian Sailo chuan hetiang hian asoya Only independent and file Election Commission of India, Election Department. Noya. Tin speaker nena independent MLA ni don declare arun submita. Tuna party danga candidate ani don chuanin an ban nge ngayam. An ban lo chuan hek tu omse an hek chuan ngai tu nge ngay disqualification kha akok run don ani. Amaro chu an manipon lokala tuna independent candidate MLA zone tak ZPM Joint Legislature Party mite hi fiam thui kai ngam tlak bukra min bandonem anti bandon katia anni pagan nien tia nomination and file ma khanin banaron thelu sengin antan chuna him berang karing asa ju mail mandai sengin lo ron hek ti mail ron complaint se chunin ngai tu lo themi lo Then muna din so ni. An mani len pokon soy ho. Tho to mai. hetiang hi ani taksia chuan an party din na tur son kherlo po in MLA an ni na tanga ban na hi an thelu ve nge angai don ni in alang ani Dr. K Baichuale puketi ro kho ten ban na an lo thelu to boka wangin an ni hnung zui hian ZPM MLA anga mipuiten kan ngai MLA te hian ban na an thelut vele ani chuan pumin sang ni som ni pathum in thlan tur kai hnoya MLA tanga ban na thelut hi MLA pasari ngot an omdon ti na ani ZPM leader pulal du oma ero dan ang thlapa by election atanga ZPM candidate ni chunga thlan tlin ani taka wang khan ani hi chuan ban na a thelu ve kher angai don lo thung ani